Hallelujah. Amen. Magandang Bwana turanga lululubi ko ito kasamu. Toro somo no mindame ene kabini singa ndai. O kilani ndati ko magalelebu ni kuwa kito maro takana kabini singa ndai ndo kairo ko bina kalau ene singa bina ni kuwa. Hallelujah. Ni ko sa maro takasandende saranga ngai lotu bakambalau. Amen. Kito lotu na matakalilai na lima na kaloko may nawawu live vici live na television. Kito may lotu talike tiga na vitu gay walu kinadiwa sa live taltunga vici live na television. Sa karun lotu. O china lotu kito lako berto na busatonga lay lotu talikina. Amen. Suka may na busatonga ambalta nambongi sa sureti tumo lako berto na Assemblies of God lay lotu kina. Hallelujah. O sabang kami minawali buwan kalau sa andende sarang gay lotu bagaliman doon na singatambu. Awala ko may naidang ni singa na mukailaw na tsikinaw kambara normal tu na lotu baya. Kau baka binuna kinabagalibuan na kalaw na singa binakanikua. Niro ni solitu na ngauna, solitu na nanraki, me sana ikawono, kena ikabitu ni lotu na ikabini singa na inay. Baka binuna kinabagalibuan na turanga. Autority ko na ang binang ko mo kindabaka na ilulun waswase, Chiko taki kenda sa kale una baka binaka na siga binaka nikua malo baka lebu malo apito no muniti ko rawa taki kima na siga binaka nikua kale una baka binaka ena kabini siga ndai. Praise the Lord. Au karikan da baka susaw. May nanunggu office go normal tu. Enang damit ko taltala ilibu ni suai ilia sakoroi epel tambadada sulia sakurlo normal ya. Normal sartunga. Amen. Bagi watch na singambera ni kito lang may kito badin betali kito na bitan din ba pentiko o sila skurlo o epel ratamdada o talanga si Moses Atakaw na Assemblies of God batake penyon ni Ramunawa may na apostle. Ento nga may ba wala nga may na talew nung talew kaya luto isale kaya dalaw ko bi momo dalaw ko bi inay. Isinunod min doon na kaliw to weekend. Amen. Nangauna sa kilatu na tebor sa Voli tumay nangauna en bango sokusulo tolo tumay sa rerets ko na tebor den kay kinta paroya. Sa rerets ko. Kami ko to sa rerets ko kupita. Ni kilas ranga na tebor ni rutu na kadinga may ko rutu na biluluni sokusulo tumay kamdo i panumalabu. Nangauna ngartu tormanda pre-breakfast. Tiko na tal-tal ni waswase, tiko na ililu ni AOG, tiko na ililu ni CMF, si Apostle. Minasono ko number 2 pre-breakfast. Siya ba? Kila tiko na tebor ni sa roroti ko may nangaw na kita sa kinda pa roti ko. Amen. Yaw nano se o tikibu sureti president ni lotu isale nangaw na se buki-buki kinani buni wala lebu. Sa sureti ko pero mengunci lako toka tunu kaya eso era boso ti kumbali tanu lako tumay bagay tabi na God's first ketu sa ketu ng television na may TV balta nakalo e kabi yaw undur chiku ko yaw makumbuni ka lotu ura nunggu ka sera lako may tayi tera ko to may na London Mission Society yaw makumbuni ka lotu nimber ni tambe lotu isele ura nunggu ka sa tambe o tibo nata. So I am a byproduct of Jesus that we are talking about. O thuruman na lomani buno ni tasiri, o thuruman na lomani buno ora, o thuruman na lomani buno le, may nambuwa luedo saragi kilangi, ena chikina ondogo tuki. Wat buno aliada may kinawa kolo. Malte kabi una kalo, lako kabi rawe kamo ni ko ele kandina. Amen. Ona talo nota kamanda. O chiru amba kina nungu taka tabai tala. Oye wali lunga ni bibalu tak kita mata na maka. Amen. Sianga saranga indo na kenal lenga nungu bital lo tuisele. Sianga saranga asindo na bibala, asindo na bitala noa. Na kalunga e bosa biau. To samanda baka chiki. Amen. Bertangone asa tiku ya bala tiku kina na lo tambu. Ena lo mani lo tuisele. Kimundo prison worship tiko ena chupili sebili utakino tal bila mendo nambuna. Siya pagkatawad ko tal-tala ipilira tambadara. Pagkatawad ko na kemba. So biki misala ko siya may sa pakila ko kata-kata niya lo tamu sa atoso ko. Amen.
Ya, ngona toso kina all nation 1993 or 1994, se 90s or 2000. Uta usama ni mai toka ni. Atu turanga da musini lako kina. Tu chiko wawa chiko. Wawa chiko. Au lilu ni bibalu taki mai bitu nembaki 1995 lele bono tornga. Ya da kumbita kina. Au turara li butalanga. Au tuna. Se sarando akena lenga. Au abarongo danga nando muni alo tambo. Beltango no bimo sulaki kina raga imbale na tamata. Oyo mundanga ibutu biau. Ni utatara ni bango usata tara ando aulu nindua. Ocha unangira. Ori bango rasa koko todo kotu. Auto kila se tabra kotu kina. Salolo ko sakau mai nambo sibulo bo. Ya na muna usama ni withdraw kina. Muka ko ni baka muna endua na yapa bala. Muka ko ni baka muna endua na vital wa. Kito sali toka ngai bale. Senga ni endua na breakaway. Au sureti na nine. Empa kita matulog ko kina centenary. Bosi ko biti. 2017. 2017. Dua nga na mataka kero yan na may kirendini. Tulo rendini. Kimundo mundo libisiko. Ibe. Na centenary. Sa tiga mo ng boso ko biti. Okay. Maybe da. Kau so nindra nga 5 dolo. Iya me baka sinete track ene 20. Okay, yo kitu sala ko. Kitu biala ko nga ni me kitu le imbitalo. Kitu le stale, me kitu chiko na stadium. Kitu la ko ni ga yado bi tata bi prestendi te vita na wandra na tukutuku. O tal se o te kertu na new method de shortu tukituma. Ka berto mertu awa. Senga orto bi ambitanga mertu senga awa. Abole sa toka ngo na tea time. O kai tigongo na nonda viringu na londa baka sogoloto. Amen. Praise the Lord. Samani lako kitu samani wawa toka nga me baka ni ker kitu mai duawa. Ngoni tea time ngai. Wala lisara sa kadimu mai. Ortu au sarong tu kan na speaker itu me endo chukituma. Ertu tiku mataki kanda na kanda mai na new methodist. De sa sure tirato mertu lo mai lo tal ngasi. Ucha kitu salogani. E ubi le sulianga na wanga ni bola me kitu salako. Sa sul mai be una mic. Ke baka endo na mu bosa vir ni tal ngasi. Turara. Sina todo ko tuna centenary. Iloma itumba. Sa dona opportunity binakabia mo kerbe bosoti. Ni asang saranin doon nakalenga. Asin doon nabibala si wadunru. Awat ko nang damit ko. Sa watu tiningon nagkarusot aki na presidente mga dingo Thomas kanilang. Dami sa tungay liw. Wata ki nemani nakadaka. Bidor tunda bito kay liw. Awat ko na nimber ni tika muna yung medadiso. Wala ko may na epod house. Awa may tataw. Ni kalusabo sabi. Awa may tika muna doon na west lebo. Dami tungo na presidente mga dingo Thomas kanilang. Sa gusiyan o ni matar. Ni sa tono na. Balto ko ang kayo masulagaw. Darbo, kaya ba kaya bakalaw na new methodist, sindo na tamatay na tarawa. Ito sumay. Kaya tara na tambang ko yung mataw. Awala ko kaya niya na epotho na buno ko yung dawiri. Na buno ko tukukina na cave. Aung kaya siro may namatay ni centenary. Nangaw na usiro sa mo may kinamatay ni centenary. Biki mami nang daw dola niyo, abing biki ito may loidake. Aw bakila saranga ni sabi taga-tagay may biyaw na tanga niyo. Sambi bineba ko sa alak subuti ko. Sandende sangay po sa unal tambo. You are given the responsibility to preach hard, straight. Tell them that sin kills. Sando ka tal sando bunau ko sando bunau bebele busenga nakalo e kabiao kiko bia mbula kiko bia bagambula ire na kamu kabira ni ko ile kandina. Niko una Bible study saranga. Ulo ko chuma utura turanga na na lesson ni kwa. Na lesson ni kwa. Nei pala da sa data saranga nakalo. Amen. Pagka so manda buana turanga. Wili manda bikan na kena lesson ni kalatia na kena wase 5. Teka muna wili bola may natikini ko no. Ako na kayo tukuni me dengu toso Bible study and doon may basa ng miniti. Se basa ng 5 miniti. Ay na kami ni sige. Pero wili lesson yung sabi kinda magitukani. Sana tinig ba ni nang dabanua. And nasiwin na ko. And nakoro ko loma tikin ko loma. And ano magaturang ko bunong balabo. Sabi kinda magitukani. And nasiwin na ko. Bikin na barong tumay na Facebook. Bikin na kanila sarap malua. And na television. Sakali mo na baka na kabuhan na kalo. Ni bangko na iriray. Ni romo tiko mga malua na mata ni singa. Kaya pala baka nanta ko ito. O baka nanta ko'y lomay biti tiko batakita biyuni. Ang garati ko kina
buka tatanoa sa kitonga. Esa na kita ke. Hallelujah. Au sabi kinda begitu kan sigina ni kwa. Ke ko baro ko tumai. Nakaluwa na boso weekendaru. Ena sigina ni kwa. Kalatia na kinawa sa 5. Tigumay na tigina tinigaono. Wili ra weekenda ena sigina ni kwa. Ia kausakaya do Lako Voli na Yalo Tabu. Kando na senga ni dakabakina na nganganda da ni tobo makayango. Ni sabi ibala na nganganda ni tobo makayango kay na Yalo Tabu. Asabi ibala na Yalo Tabu kay na tobo makayango. Ia sabi medaki koy raw ongo. Do sa senga kina ni dakaba na bika do sabi nakata. Ia ke bakasa tumberi ke mdo na Yalo Tabu. Do na senga ni lawai ena ibunau. Ia sabotu na daga ni tobo makayango. Kasaba kaongo. Andau be mbutu kodi. Dua. Nandau ndara. Rua. Na ibala tau sama. Tolu. Na ngaru da. Pa. Nandau soro kina be matakau. 5. Nandau dakai sau. Ono. Nandau bidati. 7. Nandau be leti. 8. Mai. Na bengati. 2. Nandau dundru. Sini. Nandau bimba. Sini 2. Na be sei bakabura. Sini 2. Na be sei nilotu. Sini 3. Nandau bubu. Sini 4. Nandau mateni. Sini 5. Nandau marau bakalialia. Sini 1. Kay na be ka sabakakina. Sini 7. Wili kina pauta kina tarlala. Ya, maro bagalilia. Hemeni. Nangauna usada kada kina baital tala o tsinga ruan embaki. Sa ofata kibi o muli kada kay Australia muli CEO. Aun dambitu ko na 50,000. O kada ka chupaman India na Pacific. Hemeni. O sa tukuna, turanga. Ruanga embaki nungu kada baital tala. Ando tuna reward. Ipiri uchini kan doon o sa ado. Ado biyaw. Faith pleases God, and for those that seek Him must believe that He exists, because He's the rewarder. Sa reward tag sa ngayaw. Alam ko sa Australia, may ulay na mga CEO, doon na vale 4 bedrooms, doon na motoka. Hallelujah. Statement Holden. Amen. Meron tulak ko talaga na bitinani. May ulay na katalangan ni Tupe, pamikito sa kay Australia. Hallelujah. Au sala ko sa rayaw, wag ro senta kina kontraki, mo sa resign may na Pacific na nguna, au nakatiko baka manager operations, operation manager and logistics. Wito sa kikeda niyo ang kabuka. Amen. Au sali baka binyo nakatuwa na turanga ngay ruangan nemba kinunguta may taltala sa bangko na reward. Au ngay kindadala rauta tsiko na ruan na kaloko na mataka, inapali masumasungo. Au saray dia unu tekin durtu sa kaulis talima au sama induri Black Rock na ba sa kemba tukini mate balungu ni kwa endua na Black Rock etiko na kenrumali obotule bubata kisambeto tsuki dake na pamuni wai na wai alo ngame boturu na ngando ikengona mengai fitta kikino nandi na ngono ngau sa do buna utukina lutu isele ngono sa lesikina me uta mo lilu ni bibalutaki au ndau didi dake tsuki delana mule masu Balta na Bible luta ke torin don tamata. Full on with Holy Ghost. Yan huli amay dakaba Dr. Kim na 1996. Amen. Biki mami na luto sila ndo Bible luta ki. Hallelujah. O sa andori to ikia o sa ridani. Visi se yo sambeto luto ka. Ya tu ya sawa, ya tu mamanuda, ya tu malolo, ya tu saray momi may nanronga. Sama indua tu yan ni natomba bagay tamera ni rasa sama na biyan ano natomba ngo gay lala baga sorry gay maindu tu yan ni nanggara sa kanang botona au gay biya rida tsuko baka botona siya sangi enaloma ni nung right ko gay toso da kinakalo na ulibano na Black Rock yan na kinatoso da kinga au sala isibita na sleeping giant na toso da kinga na nugusin ni rida ron botona baka sorry sa luto na tamata Sulu bula, sulu ira, kote na kitay, buini nga. Siya nga talendo na kauta matay bura-bura, ibayan ano ni sulu-sulu. Iyo? Siya nga talendo. Sana itinig ba nga matinto itolo. Aw sa ato na, aw apos siya Britanya, Lord, my people are perishing. If you really love them, don't sign the contract tomorrow. Go back to your nation
I will open village. I will open office. I will open playground. I will open government. I will open company. Tell them that hell is real, but heaven is theirs. Kavera ni kolomalang enonra ye koele kandina. Amen. Ke kondambe tukunyo ko kondo watartara tukunyo boloda usa kerkerna da Jisu. Lotu da botiku kina. Kuni New Methodist baka Jisu. Kuni lotu esele tunga, lotu esele baka Jisu. Seko All Nation, seko CMF, me baka Jisu. Moladawa, kabi kele voltambu, Revelation 14:13. Sa kalonga tata mate katuba taki Kristo. Ni sa dengu mai na nona daga tani wa suaki. Angoli seko pailate seko buniwai. Sa dengu mai na nona daga enangai muriko na no mi balabala. Ena sini muriko no mo buniwai, sini muriko no mo pailate, sini muriko no mo taltala, enangai muriko no mo balabala. Nangauna ule sumaikina, mai na uli ni masu. Sa andambe tu na kamu sentaka metolu, na kamu sentaka. Au sa kerebo virtune au sa sino ni sentaka. Sa tu na the money is less. Atuna nothing about the money. What about the condition, the benefits? Atuna nothing about the benefits. Atuna what is the problem? The Lord spoke to me from the prayer house that I have to go back to Fiji and resign from my work to take the gospel to the street, to the people, to the prison, and to villages. No ekangu, ekandi na kolo malangi, ekandi na talanga ko eli. Kako ni bangi torno muloto. Kuwa, pamimbiken to na kailaw. To sa may right tigo na title ngo thambe na loto may na tulaw. Ngori manda. O akay tigo na puno ni talno session. Ruo na esa na ro neck to neck tigo na basulawa. O launga o tailebu. Kesa tao manda nga ko law, manda ko tailebu. Oro nga ko rutsikoy manda. Kendo abuno ni bibalo, meta ka kinabakali po bibalo ta ko tailebu law. Because criminal activities is the result of our spiritual connection. Amen. Hoki biko to kasama usange kila tunikwa. Iyo, kinang mo kila rongoda, taura mama, siloma. Praise the Lord. Ya, kendaru na sinirao ni the kabarao indona kambalta. Ni bolo tambe kabi kendaru ngandre bana Yalo tambu. Kabat kau Yalo tambu. Sindo baka mimita kitu na Yalo tambu. Ye kau kutsiswa yang abi ke mundo meu Lako nangono Lako kinangai talama indua. Kani bolo tambu. O kongo na may baka takilabi ke mundo ni balbada. Ni sanga na Yalo tambu. O kanta pa ko tau kilani ko balbada chiko. Ko vika ko tau kilani ko balbada chiko. Indo amarama ko Lako ko ngangandrekina iko tokilani ka ko tsisu kimdu sarongo thani sakaina kibirilu mdo ka ko nindo elewa eu sakabi kimdu ni ko renga ndo elewa ko ndo mukina iko sando elewa tu ka ko tsisu kimdu sarongo thani sakaina kibirilu mdo ka ko ni lamba eu sabia kabi kimdu ko thata ngawe kambu ko sando lamba ni ko thachio ngama iko salamba chio chiko Sangona nga uthati ko kina, mau ko ibunau. Waka sisi la torme mbiu na rabistin. Ya na usanda nga ndara sartu nga mo Yalo inaka. Hemeni. Mai, chini ngono, Wilimanda, taltargas. Ia kau sakaya, do Lako Voli na Yalo tambu. Do Lako Voli na Yalo tambu. Lako Voli na Yalo tambu. Yalo tambu, bunindina, dhuru kilo mangu nga, memadhala sarakina nongumbula mai na dha. Yalo tambu, you cannot do it with your strength. Master's, diploma, certificate, seguma nila doctorate sara. Momo APC, nisala mo ete bore sindo na pao tuwi ko patigiaw. Yan ni sa tego na Yalo tambu, do nangarawata na kaukawa. Ni sa tego na Yalo tambu, do nangarawata na kaukawa. Na kaukawa ni daba, na kaukawa ni bagan dinan taki yaw. Kibura-bura. Teka mo may Jerusalem, Judia, Samaria, may adho sa riyala la kibura-bura. Siniraw ni kanda rupakan dinan takichisu, baka po may tsukong na Yalo tambu. Taro nga ko ito kasama, tsukong gorin doon na Yalo tambu siya. Yalo tara nga, may diba ito gori. Hallelujah. Vulaono, do baka nanumiti ko kina na madaw ni Pentiko.
O chochi ni madhaw ni bulome na baka na numitiko kina na madhaw ni pentiko. So remember mendarulotu tiko na Tambu. When there's a Holy Spirit, then you know that you're good. Hallelujah. Will talman tigina tinigono tigina vitu taltalgase. Ia kausakaya do Lako Voli na Tambu. Kamundo senga kina ni dakama. Nangangande da ni tobo yango. Ni chiko na yango kabatake uyango. Iyo. Ni chiko na yango enangangande tiko ngana yango. Kuna rida nga iso unengono ko bia unengono balte na yango. Rida nga iso bia kantapako. O bia kantapako. Ko sa sine ketemu sa kananga matamu. Ni chiko na yango. Ni chiko na yango ngo. Vitalia sa taltala Vitalia sa ubunau orli bunau na bula. Jike tumida ka. Kesa nga Yalo Tambu mo wale gubunau baldaba. Na yangongu na bakatartaratu nga. Balta na yangongu sa machiko nga kinanggele. Kung nisosondo lang makina, kung nisosondo na lisukina. Ana muna kentangan reba kina na Yalo Tambu. Esanga ni lang sere wala nga. Esanga ni buta lang. Lomalebu ni kaloko tamana kina lubena kina Yalo Tambu senga. Holy Spirit is a person. The third in the Trinity. Not because three God, no. It's a face of one God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen. Daw Lako Voli na Yalo Tambu mundo kako ni dakabakina nangangandani. Tobo bagayango ni Rosabi bala na Yalo Tambu kina tobo bagayango. Rubi bala chigo. So weekend oy sa sino ni bitani bala. Kembali sa awin ni ko Yalo bala. Iko sa agent Yalo bala. Torong iko ato kasama, iko agent Winod, sako agent Yalo Tambu. Roni ko mata sere tiko, roni ko tal chiko batagyaw, iko agent tiko ni Tebor. Ni via yapalata na biwe kanina na Tebor ko ni banga takano na agent. E senga ni lamba na Tebor, e lamba na linga ni tamata. Yan Tebor chiko may muri. E senga ni kodu na Tebor, e kodu na tamata. Baltan Tebor chiko may muri. You become the agent of the evil spirit. Yeah, ni via daka na kalo, he's looking for his agents. Tudake na wamalay, rongo na didibara, masulaki kurambadara, tudake. Wara waswasa ko duri ko masulaka. Mendambe, you'll tell the wave to sit down and you tell the wind to shut up. But you become the agent of God because of the Holy Spirit. Turang kin marama dorbo kin ngonelewa kenda sanga tunikila na kalebu na isulisoli nikalo bikendaru. Au sinibe kila segolotu daba. When you allow yourself to be the agent of the of God through the Holy Spirit, I tell you, ke lala tu nakobate kaki nakobate betawa. Kaya to murmur sigolongone na buli kaya birto. Lay hands. Sa vida yan ba kisang tuniwi no maris. En a Coca-Cola. Kero sulit tiba kabiutin mi kero liri dito na thorbo kara ngoni maris. Bale bulsukin e ba na grandson Joshua o Carlos o Daniel ba kay Israel. Orantini kay bulia indo na maki. Sini kando na undolu meloloma balo Joshua sa bara umbibi may maris. Kero sinilo tu Katolika. Amen. Kero lomata sa kero boss mi thorbo. Pagararabi buwana kalu. Kuni pagararabi no sprinta, kuni pagararabi no high jump, kuni pagararabi na kategori. Pagararabi buwana Yalo Tambu. Ada bayado. Sini katol na gold medal. Koy karua ba? Only 7. Eda katubada ba? Emba kisaoti au sure timolivo sabir timini maris na under 18. May na southern at timilusin doon at timini maris. Sa kailangan may coach, dorbo ni ono ilaw. Doon taltala. Au kere daba. Lebe mo sa manda virtu timi. Italtala una sini mo sa virtu. Kung nalo kayo no bunaw. Doon yalo kamay. Hala ko niya na lembat holira ratsikugina. Veising at sinikan doon ako lo ni. Au tulben do bagararabi na bounce ni polo na tackle na basu tackle bagararabi sikubuan na kalu. Kaya sa tiko na kalo ng Buddha ni Balu, Joshua kitebita, ada ba sila tiko kina na kalo, na raranig ito.
Balsa ta kaboti no buhay tabi kina timinibiti na 2000, 2005, 2007, 2008. Hemeni. Rota lang ani daga-daga na bindo chukong ko lama-lama. Lowest team from the sound. Rongay quarter final but kay RKS. Top sarto nga mayo RKS and the Eastern. Tharomba. Kuramboy, something hit them. Lako Sombuira. Lay semi-final but kay Ba Pro. Na top may na Western. Hemeni. Na timi dukan do may na Southern. Sa bangking kinatikong ko na tuwawa. Dabo RKS, lain dabo Ba Pro. May Prince Charles. And the semi-final. Rongay ba Rosota kina Chambe ni ko lobo tamay may na South o Grema. Rosota may Churchill Park. Amen. Boy, tu sini na miniti ba utin ng ito. Doon na itutong yan sa mata-mata. The lowest team, nobody ever thought. Gawin ta ka na lang. Din, sinabagsaw di 2022. Naway kango doon na dorobo-barong sa kunikwa. Kung tatan ratiko. Doon na turangan, doon na marama kung tatan ratiko. Numubale may repair, investment. Sa mga loto winaka mo, ikot daw unaw, loto sileme, tos na ka naman tutu, sa mga unaw winaka. Hey, nothing is impossible with God. Siya nga saranganin doon ka, balto ay wakang dinindin. Aula ko may namukila, umula ko isuba, enduto ko nga, nakatinimbiyala na ng gubeg. Ruan ito siya si kaki, tol na sote bula-bula. Siya nga na ibaba. Auli-buli rato sa kuna memorial school. Hemeni, lako tuya niya ubos ito nga bakaloidaki, nanguno ubos kinarandendre. Kalau ko gibay, ani tubos mo sa baydak. You already have your lands. Nanguna ka na ubos sa kinarandendre. Sa lolo ko sa sindubi ubos, sa mga ingal tungay. Hemeni, hemeni, sinikla, o tamang ko daw lang poloto, manitukoro. Kitulaw lang tangani, kitutaka-taka pinakatodo ko. Sala ko maindo kanala, kau ka, ta, sa ruta chuminokoro, lang man dumay tawda na buwan ni numero daka. Ngona kaya ko tamango. Kundi yan ang kay fachi malinoto. Ang durito ni ko, I'm a very staunch Methodist. Wisong baka bagalilay. Ako speaking baka yung tang. Ako kila na buno ay susumay kina. Ako kila na loto durumamay. Ako kila na waliloto. O susugi na may kinugong bulabalo. Lago may kisuma may baka Italia. Toto ka na muli. Iya, bula talaga sa baka Italia. Nabiti ko na tuwi na turo ko nabiti ko. O unuy ta kaningaw na kitulaw kina na si Deng Amay na andro di bepaya. Namuno kay mami susumay kina. Tamatang may radio nga ni ubunaw tu siya nga. Muri-muri, waka sila, kawawe. Hemeni. Bala-bala kau na bimbuturaki. Hallelujah. Wuli me daw saranga uli dakser kor mulo chukukina ulang ta kina university ni deba. Ulang sa ni babalagi mo liwarota kina na kroi. Mi ba kele wanga buka. Mane dame ni singan dolo bakiniu. Umaki. Do nga chikin tapioke, do chikin biscuit, do chikin ni ukada ni kor muli. Au ndambe tu na control ta mai nandi. Au control ta tu repela ter lang mai. Vida na ngoni law kito chikuna tabana. Number ng itakos na Pacific. Nakaukati ko, nothing is impossible with God. Garama man na mga binakanakalungo. It's not the method. It's the message that pierces into your heart. Ako niula kong doon sa kusukulo, turtuba nga ngalor, tupolo, tu sertu same. Sertu lang kong doon, tanggiri, bato tonggigi, sosumaki. Sindo na kabiyaw. It's not the coconut, it's the nut that matters. Sanga ni tinika, na hika kung chikoy lama that matters. Sanga ni ava ni lotu. Na ulo ni lotu, michiko kina, set we auguri. Kitu sa pleni kwa, so mele lotu bi natamba na lebu lotu sile, kitu sa lako bertu na tonga, o cha kitu na githambe taki sarakitaki. Kitu sa awasi ni kwa. Mala daba. Uno engarabi kina uchisu, nantamba ni lotu auguri. Kusa amber nga kina dua, duru totola nga tako sa nga indua. Nendo kong kay lutu itasang. Yaw ko ya sawa, yaw ko lau, rong matino bitau. Waka sosong mandabuan na turanga. Ho! Maraw taga ito na kalaw na siguminangan ni kuha. Kay lamay. Hemeni. May taltalagasi, wili ka sumay. Iya kau sakaya,
do Lako Voli na Yalo Tabu. Kando na senga kine ni dakaba. Nangangande da ni tobo bagayango. Ni sabe ibala nangangande ni tobo bagayango. Kene Yalo Tabu. Asabe ibala na Yalo Tabu. Kene tobo bagayango. Ro sabe ibala na Yalo Tabu kine tobo bagayango. Ngai repeat ka talepola. Ro sabe ibala na Yalo Tabu kine tobo bagayango. Ia kine na tobo bagayango kine Yalo Tabu. Mai? Ia sabe medaki ko irawongo. Ro we medaki. These two are enemies. Ro vidalati. Mai? Dosa senga kine ni dakaba na bika. Dosa binakata. Ni ko via valato do ameda. Na Yalo Tabu ka kuwa kaka. Touch not. Ni sanga na Yalo Tabu. Oi ko na baga Italia nga. Mai? Ia ke baka sa tumberi ke mundo na Yalo Tabu. Do na senga ni lewai e na ibunao. Ni sa tumberi ke mundo na Yalo Tabu ronga da. Abuna we chini na ibunao e sini effect ke mundo. You are more than 10 commandments. Kau ko chisu. Na ibunao todo ko. E ruanga ko imbimbi. Lo mananga na kalau buat kalab. O chia sange lo manire kamu. You cannot love your neighbors until you love God. The pure love is when you love God with your heart, with your soul, with your mind, with your strength. Niko salomana na kalau ko rauni ke lomana na wekamu. Kuni kabia uni ko lomana na watimu ke usin lomana na kalau. Lagu main nantau buku ke kako ka sena urna farisi era ka turanga. Na lawan ne puna ule bundundua. Puna una mandua puna na barua na batol na baba na balima na bachini. Kako chisu ronga da Israeli doanga na kalau. Ngone puna ule bundundua lomana na kalau. Ena lomamu nomu na numa ke nomu kau kelenga. Porque só manda boa naturanga. Yemeni mai talgasi. Obi ya dabo chuka nyabuno obi nakata mo yadaba. Ia sabotu na daga ni tobo bagayango. Iyo Kasaba kaongo. Awa. Kaba take ya ubotu. Odina na nuchuka imatane. Thikombia. Kaba take ya odikombia. E botu sesenga. Niko bala da e voto chico. Ni voto ela umbo enjike. Iyo? Na kako da kabatiko e barita kana alo bela chico iloma. Niko bosa dati ko kembale control takiko tiko na alo bela. Ondo ka ba lebu. Ni sa kaila kini ko da maramanilau. Ni sa bosa dati ko indo na maramanilau. O wisi bi korto mai ra. Hemeni. Ito wa kisaranga kitumano mo wawang kay bakaladingin kay buta lagi loma. Eso tu kana. Sanga ura maramanila ko nando boso sa sanga alo bela chiko loma. Sinra ni ko boso sa kay sanga chiko na alo bela. Sinra ni ko puni mango kay buta ka chiko na puni uto. Iyo? Baka domba ya. Sinira ni ko bala ta chiko bala baka bo e chiko na alo bela. O ko ka control ta kana babada sinda ni ko ta kabana kabinaka baka boy control ta ikuti ko na Yalo Tabu ya saru imbembe kina na Bible study sena buli bol tambu ni kwa Lako Voli na Yalo Tabu. Hallelujah. Au sando keretu ngabwana turanga mo Lako Voli na Yalo Tabu buki yau urto makumbuku sono ngondo barawa sono ngona ondo ngaro no mukako ni mburisi iko sini babala mo mburisi ya ko ni mburisi chiko misale ndumo te chiko ko mburisi nga ngebo sama ko na ko sangalu tobi ko na ngalu balti ko ta china lo chiko balik mo ko mai lama ono munduna ngebo suwi da dorbo ono ndolo ko kino ko sangalu ba tobi ko matini ngalu sanga lo mamu Kad vitama me bala bakabi no karang ndambe mai ndo mitalo no awari da ni iko aposo biko na turanga iko aposo biko na durua dabi yao kama kandono poso kandono sangande bini ko na poso kuni kumbuta lotu emeni e votu na daga ni tobo bagayango e votu basika lombo una tobo ntakina rawa. Amen. Mai. Sabaro lista ke ni ko. Mai talgas. Ia sabotu na daga ni tobo bagayango.
kasaba kaongo. Andau be mutakodi. Dau be mutakodi, ngona la seitumba. Ha? Hello? La seitumba ngo, saba kawati, kung galila sa matal tuko indua, se, kuwende tiko se, lako cuma na text. Se lululu, kung gay karyalingana. E simplify ta kito na po sa nikalo. Bata ni volta mo ka weekenda. Sa magabuna na kalaw na volta mo keda nga sa ngong may magabuli, punaw da iya kinabi mo ndun taki, pagaraw taki kinambula sa swabi ron butamata. Every scriptures are inspired by God. It's good for teaching, rebuking errors, correcting faults, preparing my servant for good living. Sa ganito muno takibali mo ni babalda. Balatang ni halikin ni babalda. Sa demure ko ngamay ko blessings. Sa demure ko ngamay ko bibo karutaki. Sa kanila kalaga naligay sa pamilya. Pamang mulay. Sendundo ng dalingan na meron nga nung dumas. Anong mundo yung babalda? Etaro bikin mo daw. Sa ganito taro ba nakalaw? Etaro bikin mo daw. That's why it's important for us to come away from sin. Sin kills. Mawili ka may talang kasi. Dapat namatay. Sabotu. Iya sabotu na daga ni tobo mayango. Kasaba kaongo. Nandau be mutakodi. Iyo. Nandau ndara. Daun dara bikin na narubo. Nganelewa. Parang ganikuha. Iko samper ni tomba na mama. Iko sa lebi moderiti ko. So na yasa na ibiti. Nakasara na kinatarala. Rekita ki wangabo. Siya nga ni babalata. Nakasiko. Kadibiro ma may robos taki. No sabi ba watch? Yo, come. Repent before God and marry them. Kaya siya nga, rondoy mode. Kada sinikilado. Asinibunotak. Amen. Fornication is having sex before marriage. Varabaw na ngonelewa. Vitabiyo kabe nuku. Vitorilingan ni dayambe patutu. Sinilangan na sululu, elangan na lulu. Sin kills, ngona kahit taro weekenda, may na blessings, the provision, the protection, the power, the presence, and the peace of God. Wana, elima na pi. We are missing on that. Aloto e bala chiko. E apa chiko linga munao. Nikot bala ta chiko e bala. E cancel ta katodoko. Ebumu awai. Amen. O sin chuko ikia mundu si indo kai chuko na kai bola chuko na boltamu. Mai bitara bitang mai talga salama. Iya sabotu na daga ni tobo mayango. Kasaba kaongo. Dau be mutakodi. Sa seitumba. Nandau ndara. Via do binyembera mga mau. Na ibala tosom sama. Tosom sama pornography. Irobo chuko sona sight. Nakedness. Amen. So nakapa kasi sila tagatiko. Tosombu. Nandau ngaro. Ngaro leka. Ngaro sa. Amen. O kilando na presidente din luto sila ito kaya nangunengona sa ando nanguni sala may nakachukin alas ito ba. Ato ko na alako na pepa alako talanga na richo. Lay wende toka. We can turn turanga. Kaya nandun liwi wende biti ko magaturanga na hall. Iyo. Tatoko kinabit na baleni. Nandun na Yalo ririda. Rabi bungoni. Doon duridake. Oh, yan badayani. Wala chiko ko na may bale. Wala chiko tombo ko may na hall. Amen. Pagka amen man dawi ko to kasama. So wala sila rabat chiko takane. Aro to mele bunang gauri. Praise the Lord. Nakangko me bunuta ki meron ikan na bless na kikina. Sa fiyo ko na on day tal abunaw. Nang isiba kila na blessing. Mula ba? E balat suko someda. Amen. Doon singo no lako na nito songgo ina mo kilaw. E baka kani biwal tal tu. Nindo ito da kisara bilala.
So na topito rabia atik-tik ko. Jesus. What's going on? Amen. Mai talaga sama. Ia sabotu na dadaga ni tomo mga yango. Kasama kaongo. Daw be mutukodi. Dua. Nandaw ndara. Rua. Na ibalbala ito sama. Tolu. Nandaw ngaro-ngaro. Ba. Nandaw soro kinabe matakal. Salande. Salago tani may na sexual sin salande. Grabe teboro. Grabe matakaw. Sangole tani may bichoba na elonda. Grabe na titay. Grabe ng goli. Sa misa ka nung masumasu. Awatal no taga tiko kila nambong imbe kasi may yasa na kadua. Nung pikta kira to na grandsons, ang gilo ko may. Ang girida na sa takin na crusaders, matakin na chief. Nabida na yung magsaot. Matay saranganing gito ni chief, matakin na crusaders in a national stadium. Awala ko may Holy Trinity, i Monikaw. Awrida sa bitu-itu at tamati wakolo. Iyo ko, iti ko saraway matamata. Usari din ko kaloko. 3:30. Tunadam be kayado, ndum be ka gito. Sa ganun may chief was crusaders. Olo ko ni ko ako lebo, rita lang ba idaki USP, bito mo sa nanguni sa labakakin na McDonald. Orida tutubata nga. O sa pwesta ka ng bulong-bulong may batuang kagay mo sabiyo na kalo. Kabiyaw na turanga. Ke batu mantangaya. Non rangandre pa may luto. Giri ni matay nilali karon nilali katon nilali saya ling ako biyo. Sa dibi lali. Natamatali mengiri kinabi ko nalali. Satu na mo kaloko, satu na mobile. Lewi ka satu na nandalala ka na kaloko. Sambera ngay boniloto. Kitumbera pentiko, ambera alo tu Islam, ambera katolika, ambera gortua, kitambera todo ko. Ini da kasongo, senga pulita, kanai ke kembai ke modike. Dangay bina katatu na bina kami adamay. Yan da karibi kalau sa meda menji. How many hours? Puno talaga si ngayon dua yawa. Kusabi ede aki sa totoo anda kumo. Yung kung dapat tirara sarang gito, singambo go sarang gito toka. Sarang lakuan gito. Sana daw kuni buni mangko kar. Sa pots ni anti mau pa. Sa rumbi nga kinangon yang kona. Sa utsi makawang gito. Ibal no tu siya nga. Sa kailami mayalingan ora taltala. Lolo malyabu ni kaloko tama sa. Uy ko sa pura makaw itumba. Eda ba? Nindo nga embado ko leitang ito. Chisu. Era kame kuragi lo seno eniki. Doman na ngay kailabuan na kalo. Au biya kabi kanda ninda beso taganon da karabi kalo. Soko lo tu daba. Sarangan Indo ni soko lo tu da. Soko lo tu daba ko lo tu kina. Ni go ba kandi na taganon mo lo tu biya kabi ko. Matay ko na lo tu bina ko na sotaba na blessing. Ko nang gairida, oy ko ibakantinan din na bera na tamato ko tsukukina. Na binakan ni karabi kalo. Yaw ni usabu na winando na upania kendo na dhorbo rabi tu ke bakaramustu au na buno chiko ile buda kenu kumasuko turanga ko na dhorbo ramustu kame mai ramusike bolta muna ko ya ungori o ya ungori ndona ngona o ya ungori hemeni bolta kabi kenu bolta musala ko mai na lubin tamata me bakasakara ka bakambula na tamata sai bakata kiau kesa kuneo na kalau au na sagani uova au na sagani suka kimuri mo baka sagara au nung kuitabi na tamat bela ko na alta apa ni lotu kala lotu kina gori na mundingin-dingi lele bundol taltala kembali ko bibalo tikitiko may bakara baba koso au tu senga nasipi no na kalau kima may baka tawa lenga nung kuitabi kalibiu kina na kalau na tamata na muno ito kina lako may mechiso solimbula alotu ko kay lotu kinagori kay nomu namundingin-dingi. If only we can know the deep love of God. No nalalama tito ang butarani sa ganidaba sa ganing mundo na kalo. Praise the Lord. Gaya ko sin matagay. Balse tunay bunaw tutang sa na item. Hallelujah. May talaga salama. Mo kani ucho sin bugin ko wili ka may dake. Ia sabotu na dadaga ni tomo bakayango. Kasaba kaongo. Nandaw be mutukodi. Dua. Nandaw ndara. Rua. Na ibala tao sabsaba. Tolu. Nandaw ngaro-ngaro. Ba. Nandaw soro ginabe matakaw. 5. Nandaw da kay sausaw. Ano?
So yang kona tiko, grabe teboro tiko, le vosa tiko, vosa mini tiko dabu ni vanra, dabu ni niu, dabu ni ibi. Aro ta sa ochi na kinangona. So ko tiko ibale, au sa lebu nando baka teboro ngone rasoli bulkina, era gindo mai tukunya lotaka na karando da kava. Kako niko wele niko tiko loma, kako niko wele niko tiko uruani, kako niko nanuma niko ni sasenga na teboro senga. Dua na style mo ni baka teboro sala ko tiko ngo, lako sa tiko bereta mongone. Kako niko wele. Kako pola kenta sa sini mi balwala nga kina tomata. We are not fighting against flesh and blood. We are fighting against principalities and power and ruler of this dark world and those fallen angels. So put on the armor of God. Nandina. Na helo binaka. Tagalaga ni tukutuk binaka na baba. Nambula menumuisala. Sasambai na makabauta. Sigaw ni alo tambu sa iko na bosa di kalo. Kina masu kita. The 7 armor of God that you must walk with every day of your life. Amen. Sekolah tu daba. Bikin anda buna un lotu sile. Lebu nangon anda beda tu nanon da kadi. Saka tu kamerawa. Au bagan dinan bulan ni lolo ni masena ngono situkin lotu sa ureda na kau ni kalau. When you are called to preach the gospel, you are a representative of God, regardless of your church. Kung unang tu kamay bunaw. People are resting on the word that comes from your mouth. And God see you worthy. So nangono mo barabi, on do ready nukulaw ki makuluba, do tangi na long balaba. Adur may kya na endilaw na 1976. Do na daruba uchukilaba. No na beg na kateni bialala. Tolu rone torses kaki tolu sa tebulbula. Na loka ni kateni na mangmangi. I never knew that I'll be flying around the world in the global platform to preach the gospel. Baltadaba. Niko saba kandi na taka na kadi ni kalo. Do bunaw baru masuko niko. Obo subi kan tuno to sele. Kuni mbeda na itukutuku ngori. Kuni mbeda na kadi ko. Tawra ba mimi. It's a blessing. Ngi tubo binaka, kenda tumberi ba binaka. Kuni tawra ba mamanda. Me title nga, me tiki. Kuwa. Tawra ba mimi. Because you are the mouthpiece of God wherever you are. Bikito na pentiko tutukuni ko. Tu sa tal tiko. Kuni taka tunga merawa. Kuni tal tunga ibani lotu. Lago may tuban tutanga kirawa mo kituko loma. Senga. Iko masimo tutuina, iko dinara da unune. Makando na koro sa tarto ka ng delana. Turba bibi. Malna kalu etori ko bibi. Niko sa andina na wika lalai. Kung nangahilesi mo lawana kayo ka. Voro, kinamaraw, inonda turanga. Duri batakiyaw, sa may dapat ko na Bible study, yan ang kayo tumantal ni mataka. Choba na ni mami kaloki, mami baka binibina ka ng munivo sa wiki mami. Pinawala mo turanga ng munivo sa wiki mami. Miki mami, leo ni loto binaka. Miki mami, leo ni matento binaka. Miki mami, tomato binaka. Nabuno ki mami tiko kina. Leo na ngono ki mami, tortu nga baka mamanda. Ki mami baka bibita ka na nakadaka. Ki mami baka bibita ka na leo nindo na matento baka burubura. Ki mami baka bibita ka na nakadaka na kambani. Ki mami baka bibita ka na itutu baka wanu baka koro. Ya turanga, na kami baliti ki muni ki mami, toro sa tunga baka mamanda. Buki ki mami, nambong inikuha. Na baka bubuli na teaching sa baka bubulitang nambong inisik na turanga, ningay lumuta turanga. Ni baka ka. Ongo na ni mami masu. Pinawali mo turangan, di ka mami masu lagat ko na monongo. Wala naman ni tamata. Na tal ngasin, wasi, tiko, wataki ki mami. Tal meka, ena bibali noto. Tal ni pinti ko aratiko. Wala na ilesi. Turangan, meron tono mga mimi, na loto chiso, sayang nga ba kalilay ng mulungo. Yesaya, lataki kina ng mula sa bermay. Minayado na nga na turangan, may ki mami reki, may ki mami maraw. Ni sa mga garabi o tinaytabi. Kima misali so yan wiki mo ni. Basta kima minikuwa sa abot ko na tukunyalo so na meke so talaga turanga na sere no munibosa turanga ningay baka wati bata kikima minambong inikuwa masu neda mo ni nga chiso na ni mami turanga chiso na ni mami baka